Image bog the ming tabiri basangu yimnama Anuradha Debine Konono Krumzari. Howsek Maroi Bapauda. Pakistan Foreign Minister na Prime Minister bu Gujarat Bachchan ni hana pondok ki babu yaning da pondok tuna BJYM Manipuna wakami phampam khrei. ZP Women Scholars Impalge Annual Scholars Week 2020-23 ngasidagi hawdok khrei. Apunba Manipur kaibaya ba wafam purukin mingda demand tawrapa khuding United Committee Manipur na miyam ga loinana thengnagani haina UCM President Joy Chandra Pondokre. Loinana Prime Minister Narendra Modi na Tripura amasung Meghalaya da lupa crore lisang taru chani pansangna paikakadaba project kaya ureb uyung tanggadori. Howsek pausan none pizari. Pakistan ke Foreign Minister Bilawat Bhutto Jadarina United Nations Security Council UNSC ge mikham ga mari lenana pangthokiba paumisanga unaba amada India Hitler ge lengalonga chamanare malenna terrorist ne hariba Usma bin Laden di sekre adabu India ke Prime Minister Narendra Modi azi Gujarat Bachchan ne haina lebang machata daba wafam phondo ki babu yaning daba utuna Bharatiya Yuba Morcha BJYM Manipur nangase ayu Imphal ge nitaipa sutekta leiba thaman sanglen mamanda wakami pham satabagaloinana Manipur ge Governor Laga Nation na memorandum subpisingkre. Ngasai satake ba protest aduda BJP Manipur Pradesh ke President S. Harda Devi, Vice President Premananda Maitei, Chidananda amati BJYM ge thongising sadugyaki. BJYM Manipur ge President su oiriba Manohar Mayum Bari Sarmana Pundokibada Yumlon Nabal lebaka magi leader oiriba Prime Minister amasung terrorist amaka changdamna bakhakta natana yamna lebang machata daba mongda Gujarat ke Bachchan haina phawba usitana International platform amada address tawkiba adudi BJYM Manipur naso hakjana lawi haiki loinana Bilawat Bhutto gi EVC maithaki Mitot Mian Chana Lusangduna Chathariba suspension of operation su agreement asi Manipur da kundariba miyam da ake akhang piba ama oibana kudakta tokadabane haina coordinating body khurana phundokrai Hiram masagi matangda Manipur lengaka amadi India lengaka Kuki Laloba Sangha Chathariba suspension of operation su agreement kudakta handokadabane haina ngasi su kurai lamlong kaithenda wakami pham ama chathakre People Alliance for Peace and Progress Manipur ki miyang makada coordinating body khuraiga khusamnaduna lamlong kaithengi kaithel phambi singa chathageba wakami phampa aduda coordinating body khuraigi mihut singka amadi landam adumgi miyam sangsu sarugyaki wakami phamada suspension of operation suda yauriba ke NA gi leader PS hauke maramda Myanmar da halanko mitoka pistoka Jathaba Yaroi Mitop Masakhangtokuna Marandanda Halanko Haibana Jingba Warol Iba Placard Sankaya Amak Paiki Kaksang Model High School da Class 1 daki tamlaktuna kumsali sangani taramatoi da Class 10 pass tawkiba Naurem Dinesh Singh apokole khidraba Naurem Yaima Kaksang Sumak Lekaina Haukiba November thage tang 19 da Dubai da pangthokiba Matrix Fight Night da Flyweight Haibadi KC Yankhaitari category da winner oirakibada Kaksang Model High School amade Kaksang Kulen Upper Primary School da Harautyamna opage Tharom School anina sinduna pangthokre Ngasigi Tharom da Kaksang Model High School ge headmaster KSH Azad Kaksang Kulen Upper Primary School ge headmaster amade Kaksang Model High School ge assistant headmaster Y Mohendrona Dais da phangke Singzu Festival 2022 ge mangoinana ngase ayupung tararom taba matamda chal environment and activists Ambika Laistramna lusangdana ibudang marching haingange masaikol da upal sang thabagi tharom tree plantation program ama pangthokre sapam nursery lilong chajengna upal sing sponsor tawduna pangthokiba upal thabagi tharonga marilainana Ambika Laistramna phongdokibada Singzu Festival 2022 ge mangoinana ngase aikhoina haingang singda upal sing thabagi tharom pangthok jaribasegi maramde
ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝꯅꯁꯨ ꯁꯦꯡꯖꯣ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦल 2022ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯣ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ, ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2, 2022ꯗꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ, ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3, 2022ꯗꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦ ꯔꯥꯏटिंग कम्पिटिशन, जनवरी तांग 3, 2022दना नन प्रोफेशनल सिंगरसिंगतगी ओइबा ओपन सॉन्ग कम्पिटिशन अमदी जनवरी की तांग 9, 2022दा सिंजो फेस्टिवल गे लोइसिनबा नुमिता मिस सिंजो क्वीन कॉन्टेस्ट अंडर 26 इयर्स पांगथोकलगनी हाइना ओजित सोरखाइबमना लांथोखी। कंपटीशन सिंह असिदा सरुग यानिंग बसिंगना फेस्टिवल कमिटी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9862200658 अमदी 7005834849 दा पाव पिबिरंगनबसु ओजना मियाम दा पाउजनखी। नोमगी संथा लेफ्टना स्ट्रीट वेंडर फंबसिंगना खोंजंग संसंख्रे रोड साइड वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन खोरंबंग कैथेन टेम्पररी मार्केट स्टेट वेंडर एसोसिएशन यंग वुमेन स्टेट वेंडर एसोसिएशन अमदी पांथुबी इमा कैथेन टेम्पररी मार्केट के लुचिंबी कैसो सरुग्यादुना चथगिबा संथा लेपगे खोंजंग अदुगे मतंगदा वांगंगलदुना रोड साइड वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन खोरंबंग कैथेंगे जनरल सेक्रेटरी किरणमला तोंग्ब्रमना स्ट्रीट वेंडर फंबा लाक्लिबा असी तौसनबा लाक्पा नते युमगे सखुम मैमुतनबा लाक्पने हाना सुंगलै लेरमदबा ऑर्डर आईएमसी थोलकपा असिदी स्ट्रीट वेंडर संगबो क्वेश्चन सेंटुना पोटे योलो हाइबनी था असिगे हौखिबा तांग 19दा आईएमसी ना मफम असिदा पोफम फंबा याबगे मतम अयुके पुंग 3 तगे नुमित युंगबा पुंग 12 फौबतंग पिरकपा लाइबक थीबने हाइरिबा मतम असिदा खुलांखंग कौद्रिबा मतम गुम्बने हाइखे। अमरोमदा यंग वुमेन स्टेट वेंडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखांब दाइनाना हिरम असिगा मरी लेनना मोट मिनिस्टर उनारुदे अदुबो मिनिस्टरना हिरम असिगे मतंगदा खंदगे हाइबा वही मसेट अमा फावा हाइदना ताथी ताथी nganglगा तलकपा असि कैथेन फंबी सिंगबो इकाइबा पिबने हाइना पेंदबा फोंदोखि। ngasiगे खोंजंग अदुदा आईएमसी के ऑर्डर यानिंगदे बिजनेस टाइमिंग नो रेस्ट्रिक्शन रेस्पेक्ट स्ट्रीट वेंडर एक वी वांट अ पीस हाइबनी संपा प्ले कार्ड के पाइखि। महिरुई सिंगे तोंगान तोंगांबा टैलेंट सिंग उथोक सनबगे पांदमदा पंगथोक सभा जेपी वुमेन्स कॉलेज इम्फाल के एनुअल कॉलेज वीक 2022-23 के थरम ngasiदगी धनमजुरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह हौदोख्रे। जेपी वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन सिंधुना महिरुई सिंगे हाउस तरु खाइदुक्तुना तोंगान तोंगांबा इवेंट सिंगदा चथनबा अमदे मिस जेपी खन्नबा यावना नमित मंगाने चुमना सथगदबा कॉलेज वीक हौदोपगे थरुंगा मरी लेनाना अथोबा मिथुंगलैंड ओइना सरुग्याखिबा डीएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन राजमोहन हाई पांगथोकदरबा कॉलेज वीक असिगे इवेंट सिंगसिदा तोंगान तोंगांबा कम्युनिटी के महिरोई सिंग मरक्ता अमगा सकंग माइखंगनबा नुंगसी सानबा पुरकपक लोइनना मरो मपांको ओइबगे असेपा मरी सागरपक नमलगदे महिरोई सिंगदा साना खोनबना लमचत साजत फजहनबा अमदे हक्संग फना थंबक लोइनना ngakpiba amasung kathokpage magunt selanba ngamgade haina mahana makatana phongdokhe। हाउसिंग मणिपुर के ओरिबा फिवम यामना लुरे मणिपुर के अपुनबगे सक्तम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सगनबा एखोय पुन्ना होनमबिरा बसिदा लुरिबदी मणिपुर मियामना करी करम बथौदांग लौमिनागदगे हाइबदुने ग्रेटर नागालैंड कुकिलेन चिंबा अपुनबा मणिपुर काइबियाबा वफम फुरुके मिंगदा डिमांड तौरपा खुदेमा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम ना मणिपुर मियाम गलोइना थेंगनगने हाइना ngasi UCM के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा UCM के प्रेसिडेंट जय चंद्र कुंथौसमना फोंदोख्रे। माना मखाता दुना मणिपुर मियामना कांगलुम नाइबा अमदे कम्युनिटी के ओइबा मियंगदा यमफब ओइरगा थबक तौबा थादोकपा मतब ओइरे हाइना सफोंदोखे। यूनाइटेड कमिटी मणिपुर से अखोई मतम अमदा मणिपुर के अपुनब सक्तम काइबे यारोइना मियाम की खोलाउ लाउरगा मधुदा सेमखिबा मणिपुर के अपुनब सक्तंगी दमकत लैबा अदुगुमलबा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बॉडी अमन कनागुंबा फुरुप अमतना अखोई नुक्सी सानना लैरिबा सिगी मायोक्ता
तौरलगदी अखोई यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना मतम सुपदा मखोई की मायोक लई हाबिसु ngasi gi mifam ajida thamjage aduga अखोई इसिल इनाउ नुंगसी चानन लेरिबो अखोई इसिल इनाउ सिंग असे अखोई करी तौसिगे करमना अखोई मणिपुर से डेवलपमेंट दा खों थांगजनसिगे नत्रगा अखोई करम तौसिगे ना अखोई इसिल इनाउ मरकता तानद महाना करीगुंबा अफाम थबक अमगी दमकते इंडिया गवर्नमेंट दा नत्रगा मणिपुर गवर्नमेंट दा हेता आई बोइना फिसलगा तौनिंग तौबसे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर न याबो ngमोय मखाता न तौबिरकनु तौबिरकलगदी मदु अखोई तसेंगना अखोई खांगबो ngमोय मणिपुर मियाम की इहो न खंखरबो ngaतनी Imphal West District ke Wangoi da Laiba Wangoi Football Association da wafana sinduna tha sage tang nipan da ke nimitarani chupna Jatharakpa Football ge course education program solution kray Wahingbam Irrigation Enterprises Wangoi da sponsor tauduna Manipur ge tongan ba district sing da ge lakpa course tarani panasaruya duna Jatharakiba training adu Assam ge Nimaligar da Laiba NRL Football Academy ge AFC instructor Soibam pe ikendrana coachingbo takpi tanbirakibane wapagi football development program ge manung chana chatharakpa training loishinbaga mari lainana wangoi ge iboton memorial academy da pangtokpa achapba thorampa duda wapagi president W Jadumani AFC instructor Soibam pe ikendra nutritionist Radharani Yumnam yauna maru oiba miwikyana sarvyakhe Tharamaduga mari lainana wapage president W Jadumani na numit taranige oiba coachingge akhanaba training ase club asana football masana bo yokhanaba amadi apapa sanaroi kya leptana puthonaba honaba aduge manung channa pangthokpani haina phongdoke khunai amabu literally social amadi cultural services ke hiramda apaba achamba maikaida purangnaba honabada achawa thaudang ka loduna miyamgi seba tawbagi damakta Bharatiya Dalit Sahitya Academy na sakhangduna piba Dr. Ambedkar Distinguished Service National Award 2022 Moirang Kampu Gram Panchayat ke Pradhan Laurembam Rameshona panglapagi damakta mahako taramna opagi tharamba amanga se Moirang Kampu Union Club na sinna pangthokre Thasigi tang taramathoi amadi tarani thoida Delhi da pangthokiba kuntranipan suba Dalit Writers Singe National Conference da award ase pirapagadamakta nungaiba phongtholaduna pangthokiba taramna opagi tharanga mari leinana Moirang Kampu Gram Panchayat ke Pradhan Laurembam Rameshona haikibada mahangna award ase phanglakpa patamda panchayat asege praja members singe asawa thodang lai Miyamna mahako pradhanta ama oina thagat pirakhiba aduna national award ase phangla pangamlibrani ngasigi reception program aduda Moirang Kampu Union Club ke president Waikhompa Anand Moirang Kampu Development Committee ke president Ningthauzam Manimohon Senate citizen Athopam Binithor Moirang Them Tombi amadi Laukrapam Samsundor su sarvyakhi Board of Secondary Education Manipur ge Makhada Residential School ama oriba Thoban District ke Khangabokta Laiba Wisdom Foundation ge Nauna Saba School Sanglinge South Block ke Saruk Haunabi Matung ina Sangaduna Science Lab Smart Classroom Computer Labs Library Hall amasung NCC Office Nursing Basing su hangdokhibaga loinana Thoidok Hendokna Mai Paklaba Mahiroi Shingbusu Puning Thogakre Ngasigi tharo maduda Khangaba Assembly Constituency ge MLA Okram Surja Kumarna athoiba mitung Khangaba Zilla Parishad ke member ke H Rasbhona thoromapo aduga Additional SPOs Thobal Okramsa Wangkhomba MPS Bosamge Controller El Mangi Zonal Education Officer Zone 3 Thobal Arambam Aning Kumar MEAS NEDFI ge Resident Head Priyobata Gurumayum Social Scientist Dr. Dhanambilla Istrom Nesambakana Khanaba Mitunglen Singoina Saruya K Adobe Mitunglen ge Warol da MLA Surja Kumarna Makatana Haikibada Levaka Sida Gamena Free Education Tapineba Tharankia Paikalabasu Missing Hangalapana Maramboiduna School Kudima Gamena Chalaiba Ngamdabana Private School Sing Asinachu Asowa Thaudang Loduna Makogi Asowa Contribution Piribane Quality laina apabatungi achangba mahiroi sing puthonaba honaba change masida mahiroi mapa mama amadi oja singge apunba thaudang lai haike
Tharongi sadukama oina tongan competitive exam singda position lawrakraba amadi SSLC examination 2022 da mai paklaklaba school aduki maidoi sing mawangna panglaba maidoi sing puthokpa oza singbusu certificate shell amadi asamba kudon posing tamduna puning thawaki Lemmerond Korzai Kol Laikona Sinduna Profession Nahakpampa Arunna Iba Laina Wareng Ahingba Upenas Amadi Nongthang Laiba Amasung Taibang Kawa Laidik Ani Ngasi Manipur Press Club Tapang Thopa Tharampa Amada Saite Academy Awardee Yumlembam Ibom Sana Pungdokre Ngasigi Tharampa Aduda Ketrimayam Subadani President Laikol Amadi Moirang Temp Priyabata Singh Principal Impang College na Tharamapu Amadi Akanaba Mitunglen Oina Saduyake Piklipa Mairoi Singbu Laidik Kaktangda Mai Onsilaga Tambagi Mahota Recreation Amadi Entertainment Pibage Pandangaloidana JJ Iskono Montessori-na Sinba Anirak Suba Annual Winter Carnival 2022 Githaram Ngasi Gari Dalaiba School Asigi Mayong Nabadalaiba Community Playground da Pangthokre Tharamatuda School Asigi Oza Singna Kanglop Khaidoktuna Chana Thangnaba Entertainment Sport Stall Kaya Hangdoktuna Pikleba Mahiroi Singbo Harautayamna Co-Curricular Activities Sing Pangthohankre Tharangamari Laidana School Asigi Class 1 gi Oza Zenina Pongdokibada School Asi Nursery dege Class 5 Hawagi Standard da Jalaibani Angang Singasi Laidi Kangtangda Mai Onsilaga Masada Entertainment Fangdrabadi Makoida Nungai Pamba Kangdaba Wakalont Poglakleba Asi Kungnaba Haiduna Tharamase Pangthokpadi COVID License Laktangai Mamangdadi Tharamasi Skunge Campus Manungda Pangthokpani Adubo COVID na Lepluraba Matung Jahi Asidade Kare Hena Chauna Pangthoksi Haiduna Community Playground Asida Pangthokpani Tharama Asina Ngang Singbu Kazitang Orabasu Entertained Tauba Ngamgani Haiki Bahusana Saite Academy National Committee of India Manipur State Nasinduna Tongan Bahiramda Haitoi Singtoi Basing Award Piba Amadi National Award Pankraba Sing Opagi Tharamba Amangase Manipur Press Club to Pangthokre Tharamatuda Imphal West ke Upa Adhyaksha Oidambi Laisram Bobi Bahujana Saite Academy National Committee of India ge Manipur State President Panchobamp Lanajit Camp Blooming Health Secondary School ge MD Dr. Roman Kumar Kundrakbam Social Worker Kongbam Roman Smart Security Services ge Laimuchamp Pratap Nasipakana Saruyaki Manipuri Mapamba Ataida Ising Laitabana Water Supply Scheme Kaya Ising Mapung Pana Piba Ngamdrabasu Ising Marang Kaina Pangba Mayang Impand Jabung Company da Laiba Water Supply Scheme da Filter Sembagi Mingda Hokiba Tha Amarungi Mamang Dage Toti Ising Piba Lekibadage Miam da Oabake Mayunare Haidi Hiramasaga Mari Lainana Ngasi Mayang Impand Thana Wangkai Lekai da Pangthopa Pangmisanga Unaba Amada Lekai Asidage Sanglapam Ibem Chakawi Nupi Amana Pongdorakpada Mayang Impanthana Wangkai Lekai Asi Chahi Kuntrarom Toti Ising Thakpa Pangdana Laklaba Matung Haukiba Sahi Anirom Dagi Toti Ising Thakpa Panglakibane Adubu Haukiba Tha Amarunge Mamangdagi Skemba Asagi Tenkida Motpadagi Filter Sengani Haiduna Ising Piba Lekibadagi Ngasi Pawi Ising Thaba Lepre Hauzagasi Ningtham Tha Oibana Laikai Asigi Mapam Karada Lairamba Pukri Singsu Ising Lenadre Maramasina Miamgi Nomagi Mathau Tabi Ising Asi Sel Tiraga Lainaba Honabada Miamda Awabake Mayunare Mayang Impant Assembly Constituency MLN Miang Sangbituna Mausagubna Ising Piba Hawio Haiki Tanjale Ware by Sinje Later Tiki Sinje Water Supply Thinking Kuru Badi Pange, the Badi Labor get Wabam delay about Sakai Macadam Tayans and Bio no Magi in the season I wish and Daga Wave about Hakpat from what you should be jam. I am season the Pangramina position the later season area. Get them up the Yings and Bio.
Haurakliba naharonte kya botin sangka kaisang taba afaba yumbilent oinaba honelingai tanza asida bota maiti hauraba MMTA da contribution ta amata tawkhidraba mioi kharana MMTA gi imong manung nuaina da bagi damakta yumphambe yautaba wafam kya lebang pm da lana uhannaba pau sene chengpada halapa ase yamna lebak thibadi sirakliba maran khudimake Paukom loina mapigane haina MMTA ke President Dr. Surjan Angase Minuthongda leba MMTA complex ta pangthopa pangmisanga unabada phongdokre mangna hai MMTA di tumina leba yadabana mathau tawbata bani hena marik sumna taunanaba register society doesn't body meeting taunanaba Kyarak Haizarabasu Tabitre Gamina Adventure Sports Po Saukanaba Honarapa Khongthangda Aikhoina Taramna OE Adubo Khana Chainariba Punamak Ase Punna Jibida Khanaraga Tainaba Yabangakdani Housing So Variation Purangnaba Jibida Khanasi Aikoi Merchant Hunaraga Mangza Kadoribasi MMTA Khaktane Phongdoke Yam Ikaiba what amani Pony the photo the talk review file the Hojiksu race made from the Chinao Shinda and the Hajil Liberty Suman Shinda or the Hajil Liberty who never canon. Who never Makoisu, Tom Javalero, Tom Javalero, Manjavalero, 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 Meghal Pangthokadariba Tripura amasung Meghalaya da Prime Minister Narendra Modi hayeng sakadari maphamadada lupa crore lisang taruk chanipan changna paikakadaba project sangedamakta mahangna urep uyung tamgadari aduga project harana launch tawramgani haire project singa asida housing road agriculture telecom IT tourism amasung hospitality yauri Silong da pangthokadaba North Eastern Council NEC gi sana phundong bagi palan thoram da so Prime Minister Modi sarugya kadari NEC asi lisamachapa panghumbutra nithoigi November tang amada formally inaugurate tawkhibani reason asigi socio-economic development da NEC na yamna maru oiba role amalawribani Agartala da Prime Minister Modi na gate previous launch tawgani Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Rural Scheme gi makhada gate previous ke project program na beneficiary lakh ani henbada kanaba phangangadori Telecom connectivity hena pagalanaba sabaloidaba 4G mobile tower chahunga kun nation da dedicate tawani hairi atopa tower chanipan marputara khakso sagalebani Shillong ge Ansolida IIM ge campus Prime Minister Modi na inaugurate tawgani Meghalaya Manipur amasung Andhra Pradesh yauna road project marisu launch tawgani hairi PM Hona Haikibada Mizoram Manipur Tripura amasung Assam da Hindu Library Kumathoi Prime Minister na hangdokani Tripura da lupa crore lisangmari chahum yankhai sangna sagadaba project Prime Minister Modi na launch tagodari Tripura amasung Meghalaya state animang mathang sahi gi February da mikhal pangthokadari bane BJP na Tripura da lengaklibani Meghalaya dana kanna BJP na sagalibani Hausagarobada maroiba pau ahmane pizari Pakistan ke Foreign Minister na Prime Minister bu Gujarat Bachchan ne hana pondokhiba bu yaning da phongdokna BJYM Manipurna wakami phamphangkhrei GP Women's Scholars Impal ge Annual Scholars Week 2020 to 23 ngasidagi hawdokhrei Apunba Manipur kaiba yaba wafam phuruki mingda demand tawrapa khuding United Committee Manipurna miyang ga loinana thengnagani haina UCM ge President Joy Chandra na phongdokhrei loinana Prime Minister Narendra Modi na Tripura amasung Meghalaya da lupa crore lisang taruk chanipan changna paikakadaba project kya urep uyung tamgadori Image PAODAM ngasigide matang sidaloijare miyang tabiri bisingba amuka hana khurumjai